také trošku. A ono to chce popať. Jo, já jsem zmíčala mlíko s kávou. Tady. A no, že to není zlé. Tak je to trošku. To nie také zlé. Tak fajn, ideme teraz zrobiť čapivany na miesto Nesquíku. I'm sorry, když se lepíte. Tak kde je Nesquík? Idem pejho. A idem pejho. Nic moc. Dobre. Teraz máme čapivany, iba že nemám marshmallow, tak mám Nesquik. Čekaj. Co? Toto? No. To sa im tam pôjde aj milión. Nevojde, my sme si skali robili. My sme si dávali po troch. Víš, že jeden marshmallow znamená 3. OK? Takže 3, tak idem. Tak začínam. Máš 3? Ja zoberiem si to. Fajn. Dobre. A musíme ísť na to, takže. Počkej, mám iba 2. Takže ja 3 idem. Takže 3, 2, čapivany. Čapivany. 3. Čapivany. 2. Čapivany. Čapivany. 3. Ale ty si počítaj, koľko máš. Toto je teraz 3. Takže čapivany číslo 3. Nekúš sa. Nekúšaj, to lížam. Čapivany číslo 4. Au, mňa to bolí. Aj mňa to pichá. Daj to pichá. Čapivany. Ešte to kurám v jednom ulice, číslo 5. Čapivany Číslo? číslo 5. Počkaj, 6. takže... 6. Počkaj. Číslo 6. Aha. Poďme dále. Neviem, že to tam máš žena. Nie jo? Čapivany číslo 6. Ja dúfam, že 6, ale nepoď, teraz neviem. Čapivany číslo 7. A boli tak hovado. Ja to mám nebudú v jednom ulici. Ok? Čapivany číslo 7. Čapivany číslo 8. Čapivany číslo 8. Čapivany číslo 9. To ešte stále už neolí. Čapivany číslo 9. Číslo 9. Čapivany číslo 10. Ja už dneska nemám. Čapivany číslo 10. Aha. 9 mám tu a 2 žajtna bude mať. Čapivany číslo 12. 12, ja do 11. Tak 11. No, preskočila. Čapivany číslo 11. Zborím si. Ale potom to tam vrátim, neboj sa. Čapivany číslo 12. Čapivany číslo... Au! 12. Čapivany číslo 12. Čapivany číslo 13.
Počkat. Myslím, že sa už rozpadá, takže... Aha, to je tretia. Chubby Bunny, číslo koľko? 13. Chubby Bunny, číslo 14. Mne to teda už rozpadá. Jeď. Ty máš hrozne veľkú hubu. Chubby Bunny, číslo 14. Je to je gorila. Mne sa to už úplne rozpadlo. Ty sa máš. Chubby Bunny, číslo koľko? 15. Áno. 15. Chubby Bunny, číslo 15. Ideš. Ok. Ok, tak a tak. Chubby Bunny, číslo 16. No, ale to pamiętam. Chubby Bunny, číslo 16. Už sa mi to tá hlačina spáči. Aha. Chubby Bunny, číslo 17. Aha, to je to iba jedna. To je 4. Chubby Bunny, číslo 17. 17. Ty ideš na 18, že? 18 krát 3 je. Počkaj, Chubby Bunny, číslo 18. Ja teraz vždy mám šťavu. A ja... Ja mám to na sračku. Musíme pokoliť supera. Chubby Bunny, číslo 18. 9 a 9. Chubby Bunny, číslo 11. Počkaj, to asi polámať musím celé. Chubby Bunny, číslo 19. Čiže koľko už to mám? Chubby Bunny, to je dobré, je to ide, ja som všetko zlíčal. Chubby Bunny, číslo 20. Číslo? Koľko? 20. Chubby Bunny, číslo 20. Chubby Bunny, číslo 21. Chubby Bunny, číslo 21. Chubby Bunny, číslo 22. Chubby Bunny... Počkaj, ja som ďalej bežný. Chubby Bunny, číslo 22. Chubby Bunny, číslo 23. Chubby... Chubby Bunny, číslo 20. Chubby Bunny, číslo 20. Bože, co? A to dobre. Vyhrála som. Takže už sme si vyprázdnili huby. A vyhrála som, mala som ich nejak 26. Ale ja? Spadla kamera. Ja som hrozný citlivý človek. Citlivý. Citlivý na jej city. Ale dobre. Nej. Teraz sú to všade omrvinky. Takže. Tuna, káva, Nesquik, múka, tu na ešte trošku múky. A na zemi sú ďalšie debiliny. To je úplne hrozné. A mne zachlúť asi autobus. Poďme natočiť, co teraz robím. By ma zajímalo, čo teraz Deňa robí. Čo robíš? Nepochtávam sa.
je to hrozné. Dobre, už lebo mám už 2 minúty, alebo koľko je minútu. Takže ľudí sa Minúta, 10 minút a 9 sekúnd. Ne, 10 minút na Aha, takže majte sa cool.